hanyuma yo kutaha mu rurembo Yerusalemu Yesu akataha umuhekaru aho abantu babire nibaguriza ibintu yashemeza hekaru ibyo bari rwo kubanza nko ku Venerable Reverend Patrick arikushobora. Yesu yataye mu hekaru tiriki akozire akatahamu yarugamu yagenda ahanyuma yo kushuma mu rurembo Yerusalemu ahanyuma yo kuriro rurembo ahanyuma yo kutaha mu hekaru akagaruka umupatamu kabisaniya we n'abejire yararayo. Izo ryo kubanza Yesu yagaruka umurembo Yerusalemu uri yatahiremo mu izo baje ikejyanye mwabazyo yarutaha yagumizamu akuyere na agenda yacena umutini ubwari bitari kwana izo ryo kubanza. Yesu akakora ebintu by'amani urwa kabiri ahiya ihire emfumu y'entaranta hamwe n'abishiki 10 kandi erizoba nabwe Yuda yaramuza amagara ga Yesu. Nango rwa kabiri rwo yaheruka mu hekaru umuntu rwo hamuheru ejo yashemize niturema ngo yakireyo akakora ibintu bingi munonga izo rwa kabiri ekimwe nitureba abayudaya ni challenge ngo ubushobozi bwe bamubuza bari kugira ngo tugambiriye ubushobozi ukabwihangaye uburi kuri si bwihenga ubushobozi kandi nibwo yacu n'imfumu y'Atalanta nibwo yacu n'imfumu y'abishiki 10 eyitshimo muri Mateyo 25 kandi mu urwa kabiri yagaruka yagamba n'abayudaya rather yes abejeza biragiro n'abahandiki hamwe n'abasadukayo babiri bakanso okuzoka kwabafu yagamba n'ibintu bintu mu hekaru kandi nikitekateko bwizoba rwa kabiri Yuda iseka ryo murebize nibwo yaramuza n'abanyamurwa bakuru ebicweka by'efeza ibyo kumubarereza. Venerable Reverend Patrick yahiga abikiriza okwitantara obutarebyana barkwegera ahari Yuda obyarevya Yesu kandi yashaba abebembezi kuba ecyo kureberaho nko ku Yesu yabire ari ecyo kureberaho kirungi. Yuda okurebya mukama w'Yesu Yesu Kristo nikimanyisa ngo umubantu okutira umusomu abikiriza nabo nibarebyana kikandi kirunje kwitantara okurebya mutayi wawe. Nene izo ryo gwakana nitureba ibintu bikuru munonga bibiri Yesu yakozire ekimwe akanabisa abejire ebigere nkakabonero okubeza dere cyakabiri mu kunabisa abejire ebigere akaba nayureka ubucurezi bwingi munonga ngumuhereza kandi ngumwebembezi ekindi akoreka okubeco kureberaho ntabwo eco ngabikiriza ninga abakristayo n'icyo tushimira kubeco kureberaho kirungi ubantu abo tukwirembera abo tukwereza. Nayongera ashobora haciro cyo rwakana kacaciro eyahamhero kandi ekiro kwijisya esakaramento kandi no kuba ecyo kureberaho no kushemeza imitima yeyito. Nabisabejibi akaba nabeza ubere imitima yabishimire kandi ikindi tukureba rwakana ahamunde Thursday Yesu nibwo yarya caciro yamuheru nabejibe akagira taza mu mutwaze muti mwaba ni munyujuka ni mujuke cece nabakorera abo no tukurebera sakaramento ebyo kujya bya mukama weitu ninga Holy Communion ninga Last Supper ninga Eucharisty Yesu nagira aizo ryo rwakana kandi nabico kureberaho ico kujya cacire yabujenyi nabejibe okugira ngo kujya namwe twantunga sakaramento ng'abakristayo nitwantishuka Yesu ecyatkorire amusharaba kwishiriza akarebibwa okwikiriza akakwatwa okwikiriza akitwa okwikiriza akafa amusharaba ubwo arufera musisi neitwe shemye kwani twishijuma okureba ngo twayetiza twaba abashimiye kandi twayikiriza Yesu ubwo atuferiye akazo mitima yetu twegendesereze okora ebibi ebiri kureta umukeno aharitwe n'abana bito kandi twetese okora ebibi. Nabwo nagize ati nyuti kumureba rwanje ubwo mushijo utayini mushango kumwitsa mwini mwe mujambo bare kuri roha ko mucwe kugira ngo kwa bene baza kugira ngo guhingurwaho abare kuri rembo hino rero ha umucuna akaba n'umushijo bare bita baraba owabira by'umushuma owabira by'imbozi y'ibihagaro bibi baje ngo turekurire baraba rero bambe Yesu nabwo Pilato umukazi wakamuza ati ebigambo ebindi osira mushijo guhitiriye bizase munonga umwetandare yandi chokora chagura yatino bwisho abo kwaga by'umwebezi kandi by'umuroma arikuteteka ihanga rya Buyudaya ngwabe naje cyane government ya Roma
na bwanyima yaruri cokora cabura abantu bayomba ngo mubambe mubanga musharaba kuyabaguriza ati ubwo musheja ubwo muri kugira ngo abambe n'utina muri ho rubanja yaronda mezi yanaba ati mari n'utinyine rubanja kandi eshagamo yo kumushinja itari tukurira rero bari yabagira ngo iyitwe eshagamo yo kumushinja tukurire kandi garuce tukurire n'abana betu. Abakristayo bashabwa kwakira Yesu mu magara gabo abajine rero bagaruke busya koko Yesu yafire akazuka hari Easter. Gasha kwa Kamsime Olivia ahabwa tayari West.